Kulumka fungkaham non jiuno areta tamka ani bagai to fungkaham no because ang tabok office ni phirok tongo office ni phirok te kaisa video naimani ang sini ata prando Paritosh ni video si takok Jacob by kok salemani gari bising azuk lai ang tabok gari ko thangte khanai family so khanai family ya golo ang kisa ani analysis by ang kisa sanamu songo I'm not against his decision many decision ang kuno against thangya but kaisa topic ba jispan only ti halangani bagai mas family si tesa ma family ang live video ko saimano horne jora buiwan sugimano munisu batamo cover dang ha batamo khaban saimano to hono ani time omo hainge to obviously ma phaisnai no नरक जतन साइमनो कि मिया तो सिनी त्रिपुरा ने खरकसा ताखुक सुसाइड क्लाई शत्रुघ्न त्रिपुरा सिलासोरी ने सुसाइड क्लाई वो थी मानी पे बिनी मांग थी वो तीनी सौ किसी नहीं दिपुर जरा वो डेटा समय अब कैसे अपडेट अपने लगे वो ते सानो ताबो किसी ने आता Paritosh जे बीजेपी वो थांग जॉइन क्लाई मानी बस हाउ पॉट मान लिया बा दाम मान लिया नहीं बाकी वो डिसीजन माना खा जे वो कैसा मुझुंगो बिनी सामुग्रोक क्लाइमानो वो सामु काम नो क्लाई का जे फ्रू जे तंगने वो डेडिकेशन रोई ना सामु क्लाई का डेडिकेशन रही सामु क्लाइमान या गोलो फानो वो दाम रजाक लिया बा जे पॉटो वो तंगने या बनी बत्ती क्लाई रजाक है नहीं वो बुखा दुखो ना गई वो चेंज क्लाई थांगा नहीं चाहो एंड अटैकेशन तमो साका वो ताबुक जे मत हावा जे बिशिंगो लीडर्स तंगने रॉक क्या वो फानो परफेक्ट या बस काम सिमिसी काम गए फुनो भी तंगो किंतु क्लोबो हमके बोबा करने बों फाले चाहो बजिस पनो माने कॉक ने कॉक फाइमनी तिंगा काम तो न्याओ बिनी मीनिंग को बात सोबे फायो तब हमके अंग सानम जोंगने के बस हाउ जे बो पॉट मान लिया बा रिकॉग्निशन मान लिया एंड बताबुक साउ जे बीजेपी वो फिर हो गए हावी मनी बहुत जगह कोनो पॉट ने बगे हाबिया कोनो बगे हाबिया बट तब वो कहता आता Paritosh ang no koina mo jong like logically singoro this different sing one sona thanga ang kan ke ojagani negativity phaimano ba kabangma borok rok ni uporo question khlaimano and negative phaimano positive phaimano no support khlaina ba kongman tongnai ni uporo negative sana ba kongman tongnai but yeah decision is yours nang kaisa ekdam you are a very good leader kaisa recognized leader no tongnai nang kaisa ekdam dedicated leader no norok onek experience gana politics so himui onek kongma himui experience gana to okay kok ne tai chuli nang chungmai ne tha ke kongma borok sawi je nang age wo BJP o tongmani 2018 o BJP o tongmani ya gol nang bobagra wairing ga khane bobagra loge phaiga and tabuk nang BJP bobagra loge phaiye nang nu kha asomoy to e kabangma borok kisamisa support no khlai tongmani bobagra no but probably abo nang kaisa opportunity no goi bobagra loge phaimani unfortunately ni a opportunity o nang utilize khlai manli ana but nang public ni kabangma guide kabangma तो नंग ग्रैब खाएगा पब्लिक ने अटेंशन तो नंग कबांग में ग्रैब खाएगा एंड इन लोग यो पब्लिक ने वो नंग कबांग में तीफेगा एंड नॉन वो सपोर्ट खाएगा वो बांगो नॉन लोग ये ना वो बांगो कॉम या एमन होने मानो जे नंग कैसा कॉक आने पॉइंट सच ना बुझे क्या ना दूसरी है बट आने पॉइंट आने ना लाइसेंस ने पिशिंग आंग वन सुगे नहीं मनी कि नंग आगे वो बीजेपी हो तंगों के नंग बीजेपी हो तंगमन या गलो आसुमे तो नहीं बीजेपी हो कोनो असर पॉट कटर बुया दाम बकरी बताओ आरो बकरी नंग तिप्रा मथा फाइव तो मोटा मोटी पॉट मान खा जनरल चेयरमैन रंगमान खा रिकॉग्निशन बमान खा ते वो काम का सिनी जाका नंग बीजेपी हो तंगप्रो तो पब्लिक रखना ना सके सिनिया तिप्रा सर का सके सिनिया एमोनगे मानो जनी डील अप्रूव बीजेपी बाय जे बीजेपी रखना सावी मानो थानी ताबुक नंग तिप्रा मथा जॉइन खाइग्राडी ताबुक ले बुबाग्रा नो Tipra Motha no borok kabangma support khlai tongo nang thangai audience ne attention grab khlai ready grab khlai mani ya golo grab khlai nang jefruo audience kabangma support mano apro nang phai BJP jon phai phai gangke nang bu kaise sini jak nai nang ticket phana manai ba jismano kaise port jang nai amu kaise mano tam ningke nang saisung thangmani ya golo logiwo nang nin logiwo 1000 jon no butlangi thang 1000 abo 920 but something manena about 1000 around city no abo numbers no so 1000 voters ngake easy numbers ya amo chung jodi politically ba logically sung wan chung thang angke nang overall phaika Tipra Motha no join khlai phaika to grab your vote bank I respect you I respected you a lot and tauba I will respect you for your work जे नंग असक सामों खलाइगा तिब्रा सरम ने बागे नंग खलाइगा बोबाग्रा ने बागे नंग खलाइगा नंग ताऊ बो साइतो जे नंग बोबाग्रा ना हमजा को नंग बोबाग्रा रे गाइड नि फिलोसोफर बा जे नंग बोबाग्रा ना कुनो दिनो हामी मानिया I agree abo बो सम एग्री खलायो बट abo उनका कैसा सेंटिमेंटल वर्ड सेंटिमेंटल कॉक जे जगह वो बाहाई के नंग
borok no te attention to paine abos nin chai tong ata nang tini safai rena ni try klai tong Simon and this was a very big step kabang ekdom very big step je kotor ma steps nang nai khika je thangmani ya golo nang sajung thangai join klai kan kle okay public rogwa asle mungsada sana thanga moba nangni logibo 1000 jona nang logit langai thangka as a vote bank no support khani bagai so obviously tabuk next year election nang basani chances tong ba chanani to nang phine no and moreover nang 1000 voters lang thanga mane to BJP bono MDC ni bagale basari sinai no MDC EM ni bagale ADC ko basari sinai no so nin thani already kaisa Tipra ni vote bank phai kha and support bo phai kha nang ni public rong nang bai ka tam sawi nang ni logit lang thanga tung chaimia nang saw je nang okelang kini o tongna mu sungdia ba sitrang thanga tini Tipra Motha nang tini Tipra Motha no curse khlairi kha Tipra Motha no curse khlayo mode to nang boba karno curse khlaiman klai thanga ta kisa abo kokna nang bujui nai ni nang Tipra Motha no sai rekha je phainai basic koek bosoro Tipra Motha haina bai thangnai ba Tipra Motha tonglak ama high situation tong khang ge taun leaders tong khang ge nai nang sauri ri mane nang curse khlairi rekha Tipra Motha no bole to bubagra no nang curse khlairi rekha indirectly ata ang no clearly ge sana muchmu indirectly curse claimani no abono no je nang sai rekha Tipra Motha down the line in next 2-3 years but next election no bai thanani chances kotama tongo and nang potmalia nang zonal chairman tongmani jagane nang tiklai ro horsa ka ba ongkori phega nang ongkori phemani ya golo nang onyono sabno khlanya ni khlaiga nang kaisa respected leader tongmani Tipra Motha ni jotto borong no respect rui jotto no logeri tongmani chungoro no tabo khani mano tabuk Tipra Motha ro khani mano no je nang Tipra Motha phai join khlai peka CID ngani bagai ba information grab khlanya ni bagai ba Tipra Motha ni strategy sikira ni bagai nang to tabuk Tipra Motha o tongai strategy sikoi Tipra Motha ni tamo drawback aborok to nang jotoni siki thangka nang joton saiman thango je Tipra Motha o tamo drawback tong tamo benefit tong ba tamo strong point tong so nang o strong point to koekta sinugi thang and abona nang obviously nang jokhonte opposition no thangka nang BJP o thangka ka to nang obviously Tipra Motha nang sabanya nang saitok sinai no mane nang tini saitong bukhuk bai ang boba karano respect ro boba karano hamja go nai nang nini kabang ma video tongo je nang boba karano support lai kabu yo phunu mane tongo nang dara ata nang andros to ye kaham ke nang support lai family tongo nini andros bagan rong nang phunu ge kaham ke phai phunu mane tongo nang tini boba karano hamja ge andros bagan khai ka ba andros phunu ge tini andros ni phol andros ni je symbol Tipra Motha sapai ga tini nang family ya golo phano tabuk kaham kan chole khanang family ya golo nang kabang ma khaiga nang saka nang yes bike rally khlaiga haduli buduli to thangai but nang pod rajak li ano but pod nang tawbo sai tong je nang pod ni bagai BJP o join khlaya nai sudo internal lo nang ase hamjak li ba porobor ni rules hamjak li ba koekjona leader no nang hamjak yana bagai join khlaya nai sabo na ata nang asuk se boba grana hamjak go humke nang boba grana ya kari thanani wanso gala khamu nang wanso kamu je ang bisingo tongai na boba grana loge tongai na bahike o situation rectify khlai manai amo se nang wanso kamu kintu nang tini amono fail khlai rekha amono ni points negative mung thanga ata nini au respect je tongmani jotto maximum borong mai thani je respect tongmani amo to obviously down no phai peka tabok nang lin logi je borok tlang nai rong na to nang tlangin thanga fem logit lang kha ba tam sawit lang kha nang jodi asuk se saimano je asuk se kelang ke ni choli tong ba bising hamia choli tong hunke nang buba grana hamja gongke nang abono rectify klainan ba ge bising os tong na nang ongkhori thangai nang kono rectification klaimania nang tabok ab ongkhori thanga mane nang boroni against sing thang sinai nang tabok Tipra Motha ni borni drawback saimano borni strong point saimano nang strong point na subanya ni chaitok sinai because nang both been opposition nang obviously thang sinai no buskango abo no doubt je nang asuk voter list kawangman tlangman ya golo to obviously BJP ko to no kaisle ticket nai list ADC ni bagai pen ticket nai so ata please tewisa I request you ang no agibo respect layo tawbo respect layo I still respect you as my elder brother as one of the icon kaisa political icon tongmani tongin tonggo tagbo but Tipra sarong no kaham ko lama phuno iti tongmani but nang kaisa o step na mani it's a big step nang talangi thangka voter nang thangka sajungpan thangka ba
কয়েকজন ফান্টলাঙে থাকাকে নো প্রবলেম খামু বাট নং হাজার জন লাঙে থাকা মানে নং হাজার জন বখরাব অলরেডি নেগেটিভ ডাইরেক্ট হাজে তিব্রা মথা দङ নিনি কোনো থিনাং চলিয়া नों आसक्सि तिप्रा मथा तिप्रा सानि बग आसक्सि नों वालायना मुसुङ आसक्सि नों बासाना मुसुङ हंके नों तेबो सामु खलाय फुनो नांखामु तेबो खलाय फुनोनि थंमानि नों सिमिगि आ जागाव जे फेल लीडर्स बा जे दाम रजा ग्यांगि दंहना बा जे पद नि डिक्लेयर जगनि दंहना नों सिमिगि आता गोबां मा दङ लीडर कयेक जनबो दङ नों आगे साव जे वन मैन वन पोस्ट नि ताउबो वन मैन वन पोस्ट न कासे पोस्ट केबो दुई तीन जन न तो सुङ केबो न रुमानु या फान रिबो माया कासे पोस्ट भाइगे दुई जन तनाय बा So nang ganggai kaise superiority nai mani okay unfortunately nang superiority malia nang leadership manlia ba nang gasak dam rja gya nang saksama wan suka nang saimano je bubagra bo busuk tension no tong bo biango nai kul pai nai nang asak se bubagra na hamja gong nang bubagra ni logi o tongai bisingo je hamyang tongmani nang nugui tong hungke abono se nang rectify klanyan thangna nang mani rather nang thangai tini BJP o thangai asak border ka ma thangai join klanyan nang la khamu ata hamjak mani himani kubui hamjak na tam nahi je jagawo jispo nang thung kaham somoy thung hami somoy thung angna logiri tongnai hini se amono se na hamjak na nang tini bihik busai hamjak lai tonglai thini bo tini bihik ba busai kaisa crisis choli tongkha ba kun phanangi tongkha nang bona hain da khibire nai ba nang bona jodi khibiru mane nang bona hamjak liya nang bona bini crisis somoy nang bona logiri liya mane nang greedy ngi thanga nang hamjak liya obono no greediness ata greediness tam no hin je jagawa nang manamu chungi nang manliya haine baga nang bon yakari rkha je jagawa nang mane paina thangai nang pai manliya nang abona paya phai kha nang mane tongkana damung khani nang paya phai kha so greediness mane ang ni model nang choleli ani se nang yakari thang tini nang bobagra na sakse hamjago hungke nang tini all step nagla khamu ata जों जतन हामजागो बुबाग्रानो I'm not a politician, okay? I'm not a politician. I'm not a politician or not officially supporting any politics. I am with everybody. I am with every Tiprasa. Tini ang BJP ni MLA ba kohekana leaders of contact on tongo kamano contact relationship mo sung tongo ang kem ni baga hami sanan thangya tang ni baga bang hami sayata nang boni ni decision nang nakha ni choice nang khai thangka tabo hongke ni choice khai thangwa ya gulo nang je nok no yagar klang thangmani nang aboni beparo negative kok ta sasiri nini nang cholena ni nang age thangni no problem kebana no mana khlaya because nang step now we paikha and already finalize bongise ready ngi paikha tabuk nang please next just the phonong thung je nang cholena ni choli thangni but bubagrani bumongoi nang te ta sabsiri ata je nang maharashtra hamjago nang bono yakari me nang already yakari kalang thanga abo to nang nijeno saimano nang yakari kalang se nang tabo BJP no join khlairi ka nang sao alliance khlaimani age IPFT INPT ro ni example ri nang saire kha nang borona se saje ge angi tongo je boroko alliance khlai thang one nang bobagra o je age BJP ko alliance mani bo nang saje ge ang bo nang boycott laiga bo nang saga ham bo nang buji kha nang asak se sai tong mani alliance mani saje ge nang tamni bagale borona thangi join khlaian nang ka ba nang asak se best good supporter nang asak se nga khrak nga ka nang 5 bosor se ya ko 5 bosor bisinga se nang bye tata hani se ongkhari thang pai ka tabuk next year election final ni se nang ongkhari thang mane na orona joto kisu joto na buji mano joto borona buji nai chirai je kisamisa political ni bagai bepara buji ne rak boro joto na saiman thanga je nang tini ongkhari thanga hazar jana voters no to ye bole to nang next big step ba next position mana mu chungin thango nang jispon sai tongni ang position mana ne bagai thangya but abo to nang sajak sirai nyata abo step buibo to nugui tongo bororok je nugna ro to haino ereng sanan thangla to bongke nang sajung wan sono nang mani nini o je sentimental kok je nang sanan thangman nang saibo to nang kisamisa sentiment changi thangani bukha dukho nang khani chau bukha dukho nang phano jude hamjong ma tongkhangke o bukha dukho nang mani no tiklai manu obukha dukho nangmani no tui no chung logio tongi manu hase hamja go nang bage yakar nai nina ama babu no tini maya khlai ane na ama babu no yakari deriba chini ama babu chung maya khlai ge chung yakari derinai ba chung jispanong tong thung chini busa hamyang tong purpan chung ama babu song chin born busana khibi siriya tau busarok bo jispanong kuduk jage tong thung jispan sajage tong thung pot khaya pon hanjak tong thung kono ya nalai pon hanjak tong thung to phana busarok bumba bu phano yakari thangya nono tang handia nanang sawiman khadada ata nang kha kaise adopted child ding thangka
je nang betray khlairi rekha Maharaj no it was a very very big betrayal ni ni digitoi abo nanya thanga ka abo kaisa dabba ni tha opor nangi thanga ke you betrayed Maharaj mane nang tini betrayal ni kaisa dabba nangi thanga I was shocked ani ni o khanawi ni nugui je nang thangai hazar jana borngot langi thanga ki bahai ke sini ata Paritosh ba amai samung khlamak lai khane ang ni jeno shock ngai wan sugi nai because ang nang baya se contact life family kaham ko contact life yo kaham ko relationship bo phayo chung joto no kaham no kok salai tong lai man ya golo phana tini nang o mia nang o step nawe onek kotor ma step lai and bobagra busuk disturb dong nang ni jen sai maya nang sawo bobagra ba nang discussion plaina ni nai kha bat ya ba nang decision ana ni sikang to nang salia nang nok nang khor thana sikang to nang pya ke kemno saya ni thang nok nang khor thang it like agi nok tong pro shillong khar thanga bangalore khar thanga ni mai jing tong shiwa kok rok to tabok nang thanga thangdi ngon ke mana khlai ata nang tongdi je jakha tongdi tongphano tewe shata sabiri je nang Maharaj na hamjago and Maharaj na nang khibi maya hanai tamni ke nang khibi klangi jo already abo kaise proof ngi thanga nang betray khlai klang ha Maharaj no nang betray khlai no thanga tini nang kaisa point no abo nai paisidi you were an adopted kid for Maharaj nang kaisa Maharaj be adopt khlai to bhaja mone hain kha BJP ya kari nang Tipra Motha phaiga Tipra Motha phai Tipra Motha ni in and out jotono buji khanang buji mani ya golo Tipra Motha ni phan bai ba Tipra Motha ni bomung bai nang kabang ma public ni attention na kha audience ni attention na wi nang tabogo o je public na support khanya thana rakbo nang ni logi utlangi thanga mane henge tabuk sawi mano kaisa nok malik na nok tongnan jaga rakha an example okay nok malik na nok tongnan jaga rakha na ni nok tangpru na nok rupru bonana chuki rakha cupboard rakha kabang ma sofa rakha amara gromani ya golo nang tam khlai gatini nang nok ya gari thangpru ngai o TV sofa je chuki jotono man mani nang abo ni loget langi thanga point public norok no joto jani video nai tongne rona obongi thangma nai mano tabuk dara da Paritosh ata Paritosh nini point ong ka ba nini je action ong ka abo nong thaga je nono kaisa astroy mani kaisa tongna ni jaga man jaga wo nang ajaga ni bisingo je malik nono sofa TV bed thujangnai chuki jotono remani ya golo se nang tabo nog ya kar thangprung ka abo nini hni nang wan chuki nini hni no guarantee roi nang tlangai thangi pekya mane no point is cure point is clear je nang Tipra Motha phaiga bara tongnai ni bagai bara tongkha bara tongmani ya golo nang Tipra Motha bara tongpro chuki mankha sofa mankha TV mankha en nang tabok Tipra Motha ni bara nok ni ya gari thanga angke nang tam khlaiga je nini ajaga sofa TV man mani nang abono nin logi utlangi thanga inga abono bahike justice nai it is called injustice it is called betrayal amo kaisa ata nang wan chuki nai de amo logically kok samani siklai wa ang no dusri chum samani klai but logic ni kok jodi sungnanya thanga ke nang tini sak no wan chuki nai di nang sao bukhat dukhon nang kha podman liya ba podman mani ya golo phon amting choli tong ke nang o nok bara tongmani jaga o ni nok bisingo sitrang tong nang sak clean khlai lag da nang nok na sap khlai anga ka obviously bo sitrang tong nai jodi nang o nok tong na mu chung ong ka ke nang ni je no o nok clean khlai ma tong nai taki nang cleanliness tong mara ni tei so an example saimia nang busuk jorati o example not logically want to no ang saimia public ro busuk jorati o example not logically want to no but comment khlai ka public ro je jodi ani o suk jora video no with ong kangke amono point ang te se sapiro ata nang se samani je nang tongi mangla khani samani de tongi malia nang thangpai kha mane nang sitra khlai klangi thanga sitra khlai klang mani yaglo mani bo klangi thanga mane khogit lang ka sen jawa mane sikok se injak siwa jawa mane kaisa baratia tong phai bara tong mani o jaga je malik mani rongna bo tlangi thanga mane bo sikok khanjak so nang bo kaisa sikok ni dolon sogi ka hani example of klai mano mane example ni hisabong ka na abono mane chini alada kogo sana thanga abo sikok na rom jago but ata your decision to tabuk jorati self decision is always self decision everybody respects their own decisions nini decision nang na kha nang thangi join khlai kha nang abon ya golo nang phaisa bayo nang safair na nai nong bo sauje tini kwang mo borok ano support khlai tong tini kwang mo borok ano naslai na bo tong and asuk din ang party o tong sa ano kya call si khlaya tini inga bike call khlai be kya so obviously nang tini nok ya kari thanga mane to obviously ni jaiti bhai ti rok joton call khlai be sinai joble kitam gei nok ya kari thanga khlai khan nang takho khnai
nung je khon tong nung tong is tong ka ham is tong khale taw ni bagai khobor na nang nai ba point right khobor na to nangla nung bising is tong joton snogoi tong nung ka ham ko tong ka borok la taw ni khobor na nang nai ba sai si manu ki nung bom de ke tong ngai tabong nung thang payment to obviously bu sai manu mo chung nen decision taw ni bagai ingkha nung abono sai me aje ang bising tong phar kana ke call khla ta kang father ong khar phai kang ke joton call khanya start khai kan nga abono point no koi sai me abo koi jang ne ko ya ata nung jodi ani o video nung kam ke nai tong ke wan chu ke nai di nung je khlai mani to nung khlain thang kha but ang je example nung mani amo nini tinini action when me the mili nung sajung wan chu nai di I had been respecting you ang nono kabang ma kotor ma respect ru as an elder brother as a warrior as a tiprasa joto digiti no ani le okat taung ba I am just a social activist ang tini Bangalore tong ba Bangalore ni je father house tiprasa tong mani ang foundation khlai chalogun tong ang joton khlai tong ani kun okat kre je kyabni paper om ke sanani bagi but koekta point emon hai ke nu khange chungbo logically one sugi ma salayu tabu political views ho tang kun saimia je political views ho bum ke choli because I have no knowledge I don't have much knowledge about politics ang sudu tam saiman ka hamjona saimanu sabono ke tiprasana saba hamja ka bubagra so bubagra ne tai tabok bujispon ka bangman negative point sai tongo sai tong nai to sai tong situng tabo hongke tabok je o video nuk nai rok ani o video rok no je nuk jag rok je clear khana ne rok norok nije na comment khai sadi je angkok samani jaga o kono jaga chaya tong hongka ana directly question ana directly sari ki takhok nini kok bu chaya kho nungbo tike tong aman bagai nung tike kok samani ana norok directly question khai manu I don't mind and I will accept if I have done a mistake tini chini ata Paritosh thangmani yagolo bo taw phano bo sak no mistake khai gani wansu yako bo taw phano sak no kubui kok soi kok thik kok khai gani na bo wansu gi tongko good self confidence good very good but naidi in and around in surrounding busuk joroti tamo abo kisi nai chai tong mani yagolo bumti ang nai angya amo kisa wansu gi naidi asungno basic ya angbo office ni फाइदे drive खाइते नको सबै नम से ताखोक जाको बाय video गाड़ी वो interview रले होंगे बांगो वन सो कता नि video ni response ना किसा गाड़ी वो आसुक तिन रेडी सिव ना नि अलग के टाइम में आसुक खाइने नि पुरो ओ सामंग फाइपे खांगे तो तै खाइ में आंगे बा हैने बगे मा खाइ मानिसे so तबेसा जतन न हामबाय फुंका हाम जतो तिप्रा सरक न tabuk jorati to song jese khlaiman chak sing khlaio dong chini foundation etei chung tipra sarone bagai khlaio thanai chini hamjang mung tipra sani bagai paiya chung khlaio cholinai and chini hamjang mano chung betray khlaya je borok ni bagai chung tini kasao je borok bai chung tini support manai tongo a borok no chung kono samoyo betray khlanya thangya bonok sanani bo thangya kono khlanya thangya chung bono bahike dukho riangnai amo simi chini chaitok ngai tini norok ani o video ni jarian da tam buji kha but na ni thani tam comment strong please comment khai bai di jotono nor ni points comment khai jotono sabai di correct wrong ba nor ni thani ko suggestion thong ka please comment khai bai di tebe se joron hambai o thanchano jotto tipra sarok ta pokdi jisepona hamye choli tongthung logiri tong khang ka che chung hamyano kaham khlai manu chung jodi yakari rekhai bo hamyaga hamyan thangsi dong bo hamyano thangnai drug chanai no chung dore rehab center tlangai hamri anga bo drug chawnya thanai jodi nung yakari rekhai jodi nung hamjagai bono rehab center direct hangai bo drug chamani ba hamai phainai bono hono rectification father thangai nung rectify khlaimia bising tonganya nung rectify khlanya nangnai father thangpai khamane nung betray khlai rekha mane nung bai tata hanai yakari klangai thangka asuna khulumka chibai hambai